tudeviye tugaruka mu makuru dukubita tubangura ingingo yacu noneho iribanda ku busesenguzi bweruye umusesenguzi atari aravunagura kabisa rwamukwa narakubajije ngo 2026 itangiye gute urambwira ngo ni gutyo tu ni kwa kundi nyine tu ni bya bindi n'ubundi haracyarya umuntu wakobotse ubwo ni ukuvuga ngo haracyarya umuntu wakobotse wirutse mu cyuzi nta kundi bimeze bite mwana wama ndaho ndakomeye nta kibazo morale ni furu yego ni byiza cyane ejo hiriwe imirwano muri axe yose ubona ko twirwanaho hari na drone bahanuye za makobora barakomeza bararwana ariko nicyo bita ngo ni sauti ya kusitikisha cyangwa se ni kibarua ambapo kabisa cyashyize abantu mu rungabangabo kibarua kabisa ubona ko ni baruwa yaje ibabaje ni baruwa yanaje noneho itunguranye ubona ko ibintu bya Sud Kivu byamaze gufata indi ntera nabyutse ndeba kuri status z'abarundi ndeba ko abambaye haga mukwa byagenze gute abarundi ko bari kubyina intsinzi nuko ni ibaruwa ni Colonel Nanga yanditse yasohotse mu masaha y'ijoro mu masaha 9 saa 9 z'ijoro alright nibwo yagiye hanze ariko yari yasinywe tariki 15 ubu ni yejo nibwo yayisinye ariko twayibonye mu masaha y'ijoro ariko nigaragaza icyo ishingiyeho ni uguhereza umuryango mpuzamahanga umujyi wa Uvira ni ukuvuga ngo mu 23 bidasubirwaho official umujyi wa Uvira yawutanze hari abantu bavugaga ngo mwerega ngo bahinduye uniforme ngo n'ubundi umujyi wa Uvira bari bakirimo umujyi wa Uvira kugira ngo icimaka wari urimo icyo bita ngo ni local defense cyangwa se police abasirikare bo bari baravuye mu mujyi Uvira byaje makumyabiri na gatatu kuvuga ngo itanze umujyi wa Uvira uhaye umuryango mpuzamahanga bisobanuye iki ku mirongo migari ese abaturage bo bari kwibaza iki kuri AFM 23 wareze tukahita cambura se ko ari byo biba biri sawa ngo zamuka ni ibaruwa ya 4 muri uyu mwaka wa 2026 ni coordinateur politique Goma tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2026 kuri bwana Antonio Guterres umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye i New York Leta Zunze Ubumwe za Amerika mpamvu gushyira mu biganza by'umuryango mpuzamahanga umujyi wa Uvira bwana umunyamabanga mukuru turabamenyesha icyemezo cya tugende ku cyemezo cyacu cya tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2025 kijyanye no kuvana ingabo zacu mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibaro twabandikiye 003 coordination politique AFM 23 tariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2026 ikaba yaragenewe bwana madamu umunyantumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyo aho twahamagariraga MONUSCO kuza kurinda abaturage b'abasivile muri uyu mujyi nk'uko biri mu butumwa bwabo hanyuma tugendeye kugira ngo tuvaneho impaka zose twerekana n'ubushake bwacu no kugira ngo habeho agahenge hubarizwa agahenge gahari ndetse n'ibyemezo byacu byo kugira ngo habeho gukemura ibibazo biciye mu ntuza biciye mu mahoro ndetse bikanyura no muri politike bikanyura mu mahoro na politike rero ihuriro ryacu Alliance Fleuve Congo Mouvement D23 Mars AFM 23 dufashe icyemezo kuri uyu munsi gushyira mu biganza umujyi wa Uvira kuwushyira mu biganza bya
ububasha bwose tubuhaye umuryango mpuzamahanga. Guhera kuri iyi tariki ihuriro ryacu rivanye inite zose zari zasigayemo hariya z'indorerezi zari ziteguye kugira ngo zikore ihererekanya n'izi ngabo n'ingabo zigenga, duhakanye ikintu cyose hanyuma dukuyeho inshingano zacu zose zo kurinda uyu mujyi wo muri province Kivu y'Amajyepfo. Nanone turasaba umuryango mpuzamahanga mu rwego rwo kugira ngo bafate responsibility ko bagomba kurinda abaturage b'abasivile, kugarura amahoro n'umutekano ku baturage ba Uvira nta n'umwe barobanuye. Turamenyesha kandi umuryango mpuzamahanga ko ingabo z'u Burundi FDLR, Wazalendo, abacanshuro bakorana na FARDC ko ari ikibazo ku mujyi wa Uvira. Abo bantu bari mu bantu nta hantu bahuriye n'agahenge n'umugambi wo kugarura amahoro. Ni muri urwo rwego rero kuba bagaragara mu bikorwa bigaragara ko ari ibintu bibangamiye abaturage b'abasivile, sibo gusa ahubwo no kubangamira umugambi w'amahoro urimwo wo kugarura amahoro mu karere. Ni muri urwo rwego rero dufite amakenga ku muryango mpuzamahanga ko igihe cyose bazaba bafashe boherejeyo, ko boherezayo ingabo byihuse zidafite aho zihuriye mu mujyi wa Uvira, kugira ngo birinde ko uyu mujyi wakongera ukaba ukuzaramo ubwicanyi n'ihohoterwa ry'abaturage. Turamenyesha ko nanone ko ubu harya ni inshingano tuzitanze kugira mu rwego rwo kwerekana ko tugushaka ko abatisivili barindwa no kugira ngo habeho agahenge kubahirizwa, hanyuma amahoro arambye agendeye ku biganiro, kubahiriza ibyo twemereye, no kubahiriza amahame mpuzamahanga y'amategeko mpuzamahanga. Nuko nguko Colonel Nanga Yobero arasinya, bateraho kashe Alliance Fleuve Congo MPPRENI digne et progress. Ngibyo moto ezopera. Ni itangazo rero ryaciye igikuba mu baturage, bamwe mu makomenti ati M23 irwanira iki, ati M23 kuki nayo igambaniye abaturage, M23 kuki ikoze ibi, M23 yicishije abaturage, ati abarundi batsinze intambara. Sasa niryo nitangazo uko M23 yarisohoye cyangwa uko ubisobanuriye abantu, ubwo noneho mu mboni z'abanyapolitiki, mu mboni z'abasesenguzi, umujyi urashyikirizwa umuntu kuko hari abakadire tuvuganye bari bariyo, barambwiye ngo ubu turimo turazinga ibikapu, tugiye mu nama ya nyuma yo kuzinga ibikapu. Niba turafungira Sange, niba turafungira Kamanyora, ntabwo tuzi aho dufungira, ariko ibirometero 75 byo ni byinshi. Ariko ibirometero 75 hari ibyo ubonyamo muri iyi baruwa. Okay, ngaho wevuga rero mu mboni zawe nk'umusesenguzi. Ahubwo vuga uti abantu bafite ibintu mu mitwe bisanzwemo yuko nabonye mu Ventura basanga naho bayisuzugura, bazi ko ari abantu bashobora kurwana bakarwana aho bafashe bakaharekura. Ni nacyo gituma Kinshasa buri gihe igipangapanga yuko Israel yose bazavamo kandi nta mirwano ibaye. Ariko wowe kubizi AFC M23 ni inzanga ku buryo utabona umupaka Burundi ufunguye ingabo z'u Burundi zikazamo. Nimba ari byo rero, nimba ari byo, nundi mu bigano twari dukoneye nkubwira ko Uvira itari muri target Uvira ari y'abarundi.
oya we warabimbwiraga none wambwiye ibya karemi umbwira za kindu aho se wari kwacunyuze nawe ntukajya ubona ibintu bihindutse gutyo utagire wivuguruze ku bintu uzi twaganiraga ukambwira ngo kindu ngo bazashinga umukandara ahubwo nawe nahita nkugarukaho. oya no ibyo nibyo nkubwira ni imyumvire iri mu bantu yuko Uvira ari iy'abarundi ariko nzabyemeza ariko ingabo z'urundi zambutse umupaka zikaza none se ubwo M23 iravaho no ku mupaka bakavimvira iveho icyo urakibaza ushyireho ikibazo none se ku isi z'abaturage FDLR wazarende FARDC bashobora kwinjira mu mujyi bakaza ndetse badashobora kwinjira mu mujyi ntabwo uzi ko MONUSCO ikorana na FDLR na wazarendo na leta oya ntago none se niba ubizi iyi FDLR zafatiwe mu bigo bya MONUSCO za Mubambiro FDLR zafatiwe mu bigo bya MONUSCO hano muri airport iyi nani MONUSCO yacikishije Njike Kayike yamucishije ahangaha ari muri airport bakamujyana muri leta urumva MONUSCO atari ikibazo umutekano none se abantu bazafata bibwe nago nawe ntukugire kugenda nkaho itagira feri. MONUSCO ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zifite mission bafite harimo iyo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ibyo bakoze ni ibiki rero bakabaye barasa na M23 rero byumve banza wumve imyaka MONUSCO imaze muri Congo wenda reka turebe hari icyo bita ngo ni region force yaraje nibura ijya hagati y'abarwana turabibona inaniwe iritahira mandate yabirangiye haje icyo bita SAMI DRC yo yaje ije kurwana byeruye irakubitwayo iragenda ngaho tubwire iyi SADC iyo MONUSCO bikumva wasasharije iyo MONUSCO washyize imbere abaturage igoma ihari ntabwo bosaga inyama z'abantu bakazirisha ikwanga nyine icyo ni nacyo kibazo nyine ntabwo MONUSCO ni ingabo ziri aho ngaho z'indorerezi nimba uri umunyarwanda ukabuza iminwari nyine ugifata nka MONUSCO ntibishe abatutsi barebera se nyine wayisasharije ngo akazi kayo ndakubwira ngo ikorana na FDLR nabo bandi ukavuga ngo erega FARDC ni ikorana na FDLR izo takataka yo zivangavanze MONUSCO nta bushobozi afite zo gutandukanya izo takataka za wazarendo bose bambaye inteni za FARDC babafata nk'aba FARDC none se nyine sibyo ndi kukubwira ko abantu umusirikare w'umunyayirigwe wo muri Irigwe yabasha gutandukanya gutabo bantu bambaye uniforme zisa nyine ni ikibazo ubwo rero ubwo tubyumvikanyeho tugiye ku kibazo nyirizina kigiye kuba mu mujyi wa Uvira za bariyeri zigiye kugaruka naba abantu bicwa barakomeza bicwe nyine uri ko muri izo bariyeri zarazanwa nande arava he zirazanwa nande araturuka he none se uko arimo abapolisi b'M23 ntabwo mva amaduka rimwe Uvira none se nibavamo umujyi barawusigira aho ngaho barawusigira iyo MONUSCO ndetse MONUSCO wayibonye ko yaje kandi ndi kukubwira ngo abantu bari muri Uvira abakadire n'iki barimo barafunga ibikapu barabifunga bagenda ariko harasigaramo ba mudugudu na ba gitifu tugari nyine abo ba mudugudu se hari mudugudu wagiye shefu de karite na shefu de veni ahubwo bose barara bapfuye barabadenosa ko bari ba shefu de karite ba M23 baricwa nande abazarendo barava hehe none se mu mujyi Uvira abadufotoraga turi no gukora inkuru bari kurasa ku baturage bari kwigaragambya ukeka n'abazarendo bari bavuye kure hari ubwo abazarendo bigeze mu mujyi Uvira bigeze bakoramo icyo bita amakubirese imbunda ntibazifite mu mazu ubwo rero icyo nakubwira ushobora kuza kubona abo bose uhite ubashyira rest in peace abo bazarendo basigaye bihishe bari buze kwigaragaza abo ngabo Uwiteka bakire bari buze kwigaragaza navuga ngo Uwiteka bakire mu bwami bwe hakiri kare Uwiteka bakire mu bwami bwe
ko abarundi bishimye mu kwaha nk'umucacenguzi. abarundi barishimye kuko bafunze impunzi, ngiranye impunzi zitangira gupfa, bigaragara ko ari ikibazo wenda ku muryango mpuzamahanga, hazamo agatuza ko kugira ngo baramire izo mpunzi zibe zataha. Ni ukuvuga ngo tugiye kubona uburundi bufungura umupaka akabimbira. Birashoboka, ahubwo ndibaza imigarasiyo iri buhakore ni iyihe? Iya leta. Irahagera ite? Irahagera ite? Irahagera ite? None se nta nzira zihari? None se uyibageje ko M23 igeze Makobora? None se kugeza Makobora urumva niba umujyi bawuhaye MONUSCO, urumva nk'umuntu wakoraga primeri wa FM23 batagiye hataragaruka abarundi i Burundi, arazaga n'impunzi nawe agatanga abarundi, agatanga n'impunzi bakagaruka n'ubundi umujyi bawutanze, bivuze ko basubiranywe na leta ariko igikontororwa na MONUSCO. Ubu twe tubona Purusi ava mu bihuru akaza aya mashini na bya biro bye byo mu bihuru arabigarura mu mujyi. Oya nuwo ngo administration ya leta yo ntago iri buhagaruke, abantu bagiye bareka kwishyiramo ibyo batekereza, ahubwo bishyiremwo ibyo bumva, ibyo basomye nk'uko byanditse. Ubundi se baravamo ariko kuvamo ntibisobanuye ko M23 ivuyemo. Nyine kuvamwo ntiwumve ko bavuyemo, uri kubyumva? Sange oya ntabwo kuki muri kugongeramo ibintu bitari mu ntuzo, bitari mu ibaruwa. Bagasura Sabyinyo. Ibyo ni bya bindi ukabona cyangwa ukurikije uzirikingo y'izirika. Ibyo ngibyo ni Jean Corneille Nanga yakira abantu z'abashefu kutumiye n'abanotabure bagoma. Abanotabure yaravuze ngo abantu batubona buri gihe mu ishusho yo muri 2012 n'abantu banze gushora imari hano bazi ko ngo isari yose tuzagenda. Ko bagize bate? N'abashoye imari nk'uko nange mbivuga aho bimeze. Umuntu warahise ajya gushora imari yaba atari seriye. Oya ntabwo hari hajya ku rwego rw'umuntu yapfa gushora imari, hari hakiri muri zone z'intambara nta muntu uragatangira gushorayo. Ariko n'ubundi iki ni kimwe bavuyemo, barimo baravamo niko ubizi. Nuvuga ngo ni kubizi ubwo nuvuga hari ikindi urabutaka guhishimira itangano zerekana ko ubuzima busanzwe. Nuvuga ngo bazakora handova na MONUSCO, ntabwo basigira izo takata kuri kuvuga. Ni ukuvuga ngo uko amakuru ufite abapolisi baragumamo, abakadire baragenda bagumemo ariko bategereze n'ubundi MONUSCO. None se ubwo urumva bavuyemo aho birakaje. MONUSCO yakaje. MONUSCO ifite amayira ku isi yose nta nzira idafite. Bagwa i Bujumbura bakambuka ku mupaka, bagwa i Kanombe bakambukira hariya, banamanuka i Beni, bazana helikopteri zikabagusha mu mujyi wa Ntuza wa Uvira. Baturuka i Beni na helikopteri bakagwa hano Uvira. Ko nta wabahanura, ubahanuye ni icyaha cy'intambara. Ubahanuye ni icyaha cy'intambara, nta wabakoraho.
indege zira z'umweru zabo ziba zizwi, baza bakaza mu mujyi. Ariko rero wumve ngo ntabwo bavuye mu mujyi kuko baracyarimwo, bazawusigira MONUSCO niyo basabye, cyangwa wenda iyi baruwa yerekaga umuryango n'umunyamabanga mukuru wa Loni ko ku giti cyabo biteguye kurekura Uvira, kandi yonyemo ko niba ari banditse tariki nimba ari 12 z'ukwa mbere bandikira intumwa y'umuryango w'abibumbye iri Kinshasa, ubwo ni bya biro bya kwa Bintu Keita, babamenyesha ko MONUSCO bayazi gacunga umutekano w'abaturage. Ni nko gutanga umugabo yuko baharekuye ariko badashaka kuhasigira wazarendo, kuhasigira abacanshuro ingabo z'u Burundi. Abo rero kugira ngo batazazamo, nuko AFC iraguma ku mupaka. AFC irabiri mu nkengero izengurutse umujyi wa Uvira. Hasigara akora abande ba Nyumba 10 na ba Gitifu Tugari, ubwo niko ni kuvuga, ubwo ni ba chef de quartier Nyumba 10 chef ibyo ni kuvuga ni mu bundi bwawe, ntabwo biri bitangaje. Ariko rega nawe uri mu bantu bari mu 2012 biragorana kugusobanurira. Soma ibaruwa uyumve neza. Ariko ibyo kuvuga ngo abantu bakubwira nge nakubwiye ngo ntabwo bazavamwo 100%. Baraswa nande, ariko nakubwiye ngo umupaka nibo bawuriho, umujyi wa Uvira waruzengurutse, ntinduri buze kubarasa, kandi abapolisi barimo. None se ko ari byo abantu bavugaga ngo abapolisi barimwo mu mujyi, ati ni uniforme, bahinduye uniforme, bari n'abakomando. Izo takataka ubwo ubanze ubwire wazarendo bari kubyina, nabo bantu bari kubyina, ndabona mbone zanjye abazarendo basigaye mu Uvira bari buhashirire, bazi ngo abantu baragiye. Urakoze cyane. Abantu nuko bimeze, abantu ndikumva wowe umeze nawe nk'ufite ibyumviro nk'ibyantu batekereza ibyo muri 2012.